Keblai Pibaro Shakatup Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Mentaka Sngi Kilong. In Pensange Eka Meghalaya Regulation of Gaming Act Arajar Arpoy. Kular Katanat PWD Ribhoy Ban Penthai Kesurok Hindri Kishnong. Sedang ke Sports Kingling Pinrak Mau Kayak Hawa Umtro. Batur Kehitu Ban Yaiki Bersyak ke Kasini. Badmintangin Pa Shiki Khubor Bakam Benya. Menteri Ketenak Taxation ke Meghalaya James P.K. Sangma ulapin benar bagi sorkar MDA kan seweng bat pensangi no ia kejing terekam jangka Meghalaya Regulation of Gaming Act Arajar Arpwe lingba kejing saat hak ying dorbar ke bandang long hakasin syong dorbar banwan. Kapau menta bakat hadu bagi ying dorbar tauan kejela kandang syong dorbar kani kaan kandang ne hadu menta. Kamshim dan kenu-kenu kejing penpendapat ba nak kaliang jong Menteri Ketenak Taxation ban pensangi mardor ya kejing terekam kenikaan. Namar ke ying dorbar kampat rai ban penduk pendam ya kenikaan. Kesorkar MDA balam kemat dekaseng San Hima National People's Party kelawan ra ya ke kalai kasino Meghalaya da kejing penbit pat ba bakani ke kasino kanwan ra Shibun ke khajana Shakipla Pisa jongka namar insya tangi kinongwei nong ar Dok yong, bat kinong wan kai perthai banya khalai kasino Meghalaya. Penban ki pat pa kilaki book habaro ki sertap long brio ki bakentup iki kena school ki samla ki long kemi ki long pa ki nong elam nyam nong elam shnong bat ki dekhot jong ka yeng darbar tauan ki MLA ber ki MDC ki bela prasyak jur ya kini gejing temu jong ka sarkar MDA. That it is in the best interest of our state to completely scrap the act, given that there could be untoward implications. Therefore, it will be my earnest endeavour to see that the Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 will be repealed. I would like to thank everyone who came forward to aid, advise and provide feedback to the government on the act. The citizenry are the keystone of any democracy, and it only strengthens our commitment to better governance when the collective conscience is addressed. Thank you once again. Khubor Na Ka Jylla, Jai Hind. Executive Committee Engineer ke Public Work Department Road Ripoy District ulakular ban penbahai ke surok hadin bakasinjuk kiseng samla Henry Shnong ki bakentup ikaseng samla Shnong lum ka sau noldi soalat thamai soalat nartap batlang podon kilalit bani kendu iu hakasengi pale jong ka khatlai terik risau banwa chingtep halor ki surok ki ba hakithan jong ka Henry Shnong. Habakren cikilat pathai khubor Presiden ke Senjuk usamla Richard Paskem Lapang ulai thu bahadin ke jengkerpat jong ke Senjuk nakaliang Executive Engineer ulakular ban penbahai ke teki surok hadin ka ayom slap bat ban shim kia ban sedang no ban penteria ke teki surok kam kloi kat bala. Kali aku slap kentam dia perlihat. Nak bilang jungi cepat, nak bilang liur lah pesan marba kumbang itu baru kita baru surok baru liur surok kebangidan kamlong kababhal ni kamlong kabala penikit banyak ikali kentam dia kapor liur. Nak bilang jungi nila yo kejusan yang ini ba kaldon kejung penmang bedeng surok te bilang jungi senjuk ru ni kerpat buat nila dia keren beri ba iru kular ba kene ka surok kaba ngin sayo bat elang jungi ai ke jung play i ba ni sayo ban sina bat ni sayo ban pedang ya ketika surah kebala dak ban pemang nak elang ka judi tang ni Karibhoy Water Sports and Tourism Cooperative Society Limited haka khatlai terik risau kalazdang ya kata masa ya kop kingling tenra mau balatip kum ka Megha Kayak Festival Arajar Arpoar. Kini ke Lumpung Yakob kalazdang haka khatlai terik batkan kut haka khatnru terik risau hawa umtro kabadon hasnong umtham Riboy District. Kini ke tamasa kalong ke behetam hari India brok kawai. Dekis pangut kinong wani shiminta na kaling kari bat keperthai bat kumju Rut Na Jylla Meghalaya kentup ikitrash nong na umtham kibala pentebit bat sya hikai jana ya lede. Kejing temu jang ketika tamasa kalong ban penlong ya ke Jylla Meghalaya kum kawai ni kejaka penlong ya ketika jat jingilek kai bat ban pen ithu syaka perthai banaka ni ke Jylla ru kidon ki kena ki bedon ya ketika sap ban kingling. Kenong penyat ya kini ke jingilek kai ki kmi lenti bikin mi kirang bat kita hikin saya kini ke lumpung ya kop kingling ten rama ki ban ya kun ha ke lumpung ba ka perthai bat Ramadan Olympic. So what is the message from you guys to our state, especially in our state in India, about this sporting? I think it's one of the best sport. I really love to
enjoy the river and the nature. I think it gives you a view that is not common, and we managed to paddle in places where there are no people. It's just something that you can only reach by kayaking. And I think it's really good to develop something also here in India, so we can meet your athletes around the world in other competitions. I would say that take care of your rivers because you guys have a paradise, and keep developing the sport and fight for your dreams. Kaseng hinyo terhadap Integrated Territorial Organization hito, kandang yai beteng ia kejungi ki persya ia ke khalai kasino tak haduk bakasorkarkan weng ia kenikaan khalai kasino haying darbar tauan ke Jylla, laong ubak don bok takar Presiden keni kaseng. Namar kat kum kejing keren jong Menteri Ketanak Taxation James K. Sangma, umpat ai karai betikna ban penduk pendam ia kenikaan ia ke Jylla, lemda pen i pat ba bat shon da ke muhor bat penbena pat ba ha ke gazet jong ke sorkar Jylla laong ubak don bok takar. Ubak don bok ulapan pau kejing sengongu ia barok ke bayar don bentah hak ban penduk pendam no iknikaan ia khalai kasino na ke Jylla. Ya kumta bangam chania ikan ni sarkar bade hadin menakan ni rang shen ngapa file ko wek RTI yu dukot jumi kalor kan ni reservation policy dan ni kata roster system to kumban su pensai biang sipan ba baleng yum chania ikan ni sarkar mo kalong kum ni hapor bagi file ikan ni RTI sipang kan ni reservation policy ko kum ni bayi kiwei kabong di contain nong wei yakini ki higher and technical lines kum ko polytechnic MBS higher studies lani ki engineer studies ba umla ban include tu kata ke statement ku amu kontrak kongkal sama Bat dak itu ki khubor ngila poi shika bukut tat hadu penginde syambiang bat nakaliang jengi ngiker pat ipi pin krisha ni ke channel jengi dak ba pin subscribe like bat share shiki parlok jangpi kable shibon.